to je ova nota, sad kažemo, radoznalih ljudi, to konstantno dodatno zašto. Mi nešto radimo na neki način, a zašto? I onda često čuješ pa uvek smo tako radili. Meni je ovaj tim nešto idealno između biznisa i IT-a, najbolje iz jednog i iz drugog svijeta. Pomirilo dva sveta. Jeste, apsolutno. Dosta prilika, dosta šansi, dosta lepih sećanja kroz kompaniju, šta smo sve prošli, koje su nam sve bile mogućnosti. I sad imam malo drugačiju perspektivu na vaša. Ja kad sam odlazio, bio sam baš klinac i to je Disneyland za mene. To je taj Disneyland stvar, a sad kako sam malo stariji, vidim da tu trgovina u stvari Sad je diskoteka 51. I've only ever worked for one brand, used to work for one brand. So I started my career with Telenor in Pakistan. And then till Telenor became Yetel, that's all I worked for. I mislim da je to neko poverenje koje se stiče sa ljudima u firmi, u kompaniji, u organizaciji, da ti ako si iskren, ako si dosledan i ako zaista radiš nešto da se ljudi dobro osjećaju, da ćeš bolje. Uskoro, nova sezona Mi smo Jetel podcasta. Sezona 3. bit će još veća. Voditelj isti, gosti novi, lepi, pametni, šarmantni, a nadasve interesantni. Stay tuned.